Muri iyi nkuru tugiye kubagezaho inkuru y'umukire utunze imodoka 25, ibibanza 120 n'inzu 200 Kigali, akaba ari imbere y'ubutabera mu karere ka Nyanza. Rero ubushinjacyaha buravuga ko Niyitegeka Eliezer yashoreshaga ubutaka bwa leta, byanatumye akuramo imodoka zirenga 25, etaje mu mujyi wa Kigali n'ibindi atunze atabasha gusobanura aho yabikuye. Ubushinjacyaha bukurikiranyeho Niyitegeka Eliezer ibyaha bitandukanye, ari byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kunyereza imisoro, kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze n'icyaha cy'iyezandonke. Ubushinjacyaha buvuga ko Eliezer yashyizeho abantu bakajya basoresha amafaranga 100,000 buri modoka igiye gukorerwaho ibizamini kuri site ya Nyanza, biri kuri stade ya Nyanza. Ubushinjacyaha buvuga ko imodoka itatangaga ayo mafaranga Eliezer yayifatiraga ibyemezo, rimwe na rimwe akaba yanayifunga. Uhagarariye ubushinjacyaha nk'uko yabigarutseho yagize ati, ayo mafaranga yayatse imyaka myinshi, arenga miliyoni 300, aho yasoreshaga imodoka zirenga 36 ku munsi zaje gukorerwaho ibizamini. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibi yabikoraga yarigize umuyobozi w'abigishaga gutwara imodoka nyamara ntawe bimuhaye. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko Eliezer ayo mafaranga yatumye yigwizaho imitungo irimo imodoka zirenga 25 afite, akagira ibibanza 120 mu mujyi wa Kigali, akagira inzu igeretse etaje mu mujyi wa Kigali n'izindi nzu 200. Uhagarariye ubushinjacyaha nk'uko yabigarutseho nawe yagize icyo avuga muri aya magambo. Ibyo byose yabikuye muri ayo mafaranga yagiye anyereza, bityo yabafunzwe by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rikiri gukorwa. Ibi rero nibyo yasabiwe, ndetse burya baravuga ngo iminsi y'igisambo ibibaze ni iminsi 40. Uyu mugabo nawe ake gashobora kuba kashobotse. Gusa uhagarariye ubushinjacyaha yakomeje avuga ko agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza ryaba rikirimo gukorwa. Eliezer rero Niyitegeka wari wambaye imyambaro y'umukara yo mu bwoko bwa tiriningi n'inkweto zifunguye, ari hagati y'abanyamategeko babiri aribo Maître Diogene Niyibizi na Maître Jean de Dieu Nduwayo. Yahakanye ibyaha aregwa. Yavuze ko we n'abandi bigisha imodoka kuri stade bakoze inama, biyemeza kujya batanga amafaranga, gusa ayo mafaranga atari we wayakaga cyangwa ngo ayakire, aho babanje kwaka buri modoka amafaranga 500 yo kugura ibikoresho byo kwifashisha mu bizamini, ndetse nk'ikona, ihema n'intebe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyuma ngo bashaka aho bakwimukira mu gihe bari birukanwe gukorera ibizamini kuri stade. Niko rero kuzamura amafaranga aba ibihumbi 100. Ni ukuvuga ngo rero imodoka babanje kujya yavuze ko we n'abandi bigisha imodoka kuri stade bakoze inama, biyemeza kujya batanga amafaranga, gusa ayo mafaranga atari we wayakaga cyangwa ngo yakire, aho babanje kwaka buri modoka amafaranga 5,000 yo kugura ibikoresho byo kwifashisha mu bizamini nk'ikona, ihema n'intebe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyuma rero ngo baje gushaka aho bakwimukira mu gihe bari birukanwe gukorera ibizamini kuri stade, niko kuzamura amafaranga ava ku 5,000 ahita aba 10,000. bakodesha ahandi banahakorera ibizamini. Eliezer yemeye ko ayo mafaranga yajyanwa kuri banki babyumvikanyeho bose. Yanavuze ko ibyo atunze byose yabikoreye ndetse anaka inguzanyo muri banki, akavuga ko n'ubu afite ideni ry'amafaranga miliyoni 50 ari kwishyura kugeza na n'ubu. Yanavuze yuko ibyo nibyo byabaye intandaro y'umutungo afite. Maître Diogene Niyibizi, umwe mu banyamategeko bunganira Eliezer Niyitegeka, yavuze ko umukiriya we nta buriganya yakoze kuko iyo abukora yari kwiyitirira irindi zina ritari irye.
Maître Diogene mu bihe bitandukanye umucamanza yagiye amusaba kurasa ku ntego, gusa uyu munyamategeko ntiyabikojejwe, ahubwo yunamiraga urukiko nk'ikimenyetso cyo kurwubaha, akabwira umucamanza ko urubanza rurimo kunyereza amafaranga arenga miliyoni 300 rutaburanwa mu minota 30 gusa. Maître Diogene yabwiye urukiko ko ayo mafaranga yatangwaga ku mugaragaro ndetse arahabona. Nk'uko yabigarutseho, yavuze ko nta buriganya ku manwa y'ihangu bushobora gukorwa. Maître Diogene yongeyeho ko amafaranga Eliezer aregwa yakwa mu gihugu hose, atari i Nyanza yakwa gusa. Yanavuze ko ibibanza bavuga ko Eliezer afite bitagaragajwe n'ikigo cy'ubutaka. Maître Diogene Niyibizi yasoje asaba urukiko ko rwarekura umukiriya we kuko iperereza ryakozwe ndetse ridahagije ku buryo ryaryozwa ibyaha aregwa. Maître Jean de Dieu Nduwayo nawe wunganiye Niyitegeka Eliezer yabwiye urukiko ko umukiriya we atigeze yakira cyangwa yaka ayo mafaranga ngo ayabitse we ubwe, akemeza ko ayo mafaranga ntaho yarahuriye nayo. Maître Nduwayo akavuga ko Eliezer yari site manager waho aregwa ko yakiraga ayo mafaranga yatowe atabyitiriraga nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze. Maître Nduwayo yasoje avuga ko ibyagezweho mu iperereza bidahagije ku buryo umukiriya we yafungwa, agasaba ko yafungurwa by'agateganyo. Eliezer Niyitegeka ni umuntu wavugwaga muri Nyanza mu bijyanye no kwigisha imodoka kuri stade y'i Nyanza, by'umwihariko no kubigaga imodoka cyangwa moto bashaka kubona ibyangombwa bibemerera gutwara ibinyabiziga. Yari ayoboye koperative yitwa United Driving School mu karere ka Nyanza. Amakuru yizewe avuga ko imitungo ye yose yafatiriwe. Niba nta gihindutse kandi uru rubanza urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza uzatangaza niba Eliezer azaburana afunzwe by'agateganyo cyangwa azarekurwa by'agateganyo tariki ya 14 Mutarama 2025.